Mentang ini peit naga kam jeng ki apostol kumno ki senran ki penbaptis ya ki brio. Ngilai aga gos aga kam apostol kalau nong baar. Kam apostol nong baar ke dekot ke pelaku pra. Hadin bagi brio ki yok sengi jingilap jong Petros haga sengi Pentecost ki ngai aga gospel ke bau Petros ilap baru pembaptis ki uang kum ni Petros ulo ong ki to kela ka bemud bat to shim ya ki jing baptis way po way na pi baro haga kerteng Jesus Christ ban yo ya ki jing map ya ki pop ti pin yo diang ya ki jing ai jo men sim khoi Petros ong pembaptis ya pi haga kerteng Jesus Christ. Uklem pembaptis daga formula jangga gospel Matius arwa prakat kendai ke bong pembaptis haga kerteng kupa kun mamsim khoi uklem apply kita formula kala lesi bu unong gumta kala lesi bu unam ong gumta hare haga jing baptis yang u haga Pentecost ngiklem yo i bau ong gumta u ong direct pembaptis yapi haga kerteng u Jesus Christ ngan chupuli pi ke Bible kumba kalong an kumba kalong ngin poi mata haga nong bakat pra sorry nong baprat ko bakat rio kini gede ka naga benta ki beri ki benar po Samaria hadin bo Philip ilap gospel kini ki beri Samaria ki ngai but nda ba ki ngai lapan baptis ki in polit khot ka ba khat san ba khan rio haba ki lawanti ki la dua ki bakini opring musim khoi namar omshom lah musim khoi omshom lah haba haki Henry tang ba la dep penbaptis yaki haga kerteng utrai Jesu. La penbaptis yaki haga kerteng utrai Jesu. Ngan sebatai pi kai kini kejimut haga kerteng utrai Jesu ndangi poi haga nong bakat kendai. U Petrus oki senran ki babab ti sigi beriu Samaria haga kerteng utrai Jesu ngin lek pentasyon nong ba lenong ba shipo khot ka sau po pra kini pat ke jingilap jong Petrus ka ying jong Cornelius bat nah ba ke ying sem jong Cornelius baro ka ngai ye gospel ka ngai ye jingilap jong Petrus ke khot ba sau po pra Petrus ong kum ni tila hukum yaki bon penbaptis yaki haga kerteng ke jong utrai la hukum yaki kito baro ki ba haga ying jong Cornelius bag on baptis yaki haga kerteng utrai nde kerteng kupa kun musim khoi nilai mentas no bakat khandai ket khot besan kene gede ke jingjia haga we kenong ba ka begerteng ke Efesus u Paul apostol poi da ka sinong ulap i katu ka ne ki senran ki bangai ukli ki hatu pila priang em men se mo khoi men pilangai ki ongim shum yo sngo yo men se mo khoi tu apostol Paul ong te de da gede gumta hak haga jimbam baptis jong no la pembaptis pi namar la gede ke jim baptis la pi dei ki senran u yonis pedeman yo sngo shapang mesim khoi ngam tip palei kalong kum tai pi pedeman yo sngo yo mesim khoi namar yonis ukran shapang mesim khoi u ong manga baptis du utabon wana din jingan baptis film mesim khoi pedeman yo sngo mesim khoi jing sha to ong haga jing baptis jong no le pembaptis pi ki ong hakajing baptis Yohanes thot balai u Paul apostol lakili ki
uang hanote lepen baptis jepi kila itu u ki ong ha ka jing baptis u Yohanes kim ju yos yo msim khoi namar ha ka jing baptis Yohanes u klem ong ha krten kupa khon pat msim khoi the day bo Yohanes ong ha krten kupa khon msim khoi kin jin le os yo msim khoi Paul ong ki ha ka jing baptis Yono pat thei la baptis jepi pa pimi os yo msim khoi ki ong ka jing baptis Yohanes Paul batai chpang jing baptis Yohanes ong kumne u Yohanes shisha upa baptis ke jing kelapa mut daga boong baki de ban ngej hau tawa wana din jong u kata kalong hau Chris te ha bakil yo sngo yekani lepan baptis yeki haga kerteng utrai Jisu yekini gibriu ki badon khat arngut kede khot ke bakhat khot banyo bagi ta gibriu kolong kum bakhat arngut kini ki khat arngut hapo Ephesus ki rede pembaptis ke jing baptis Yohanes Hari kim juga snow yo mesti mukoi. Kita balai namar ke jing baptis Yohanes kam don hak gerteng kupa kon mesti mukoi. Kadai ke jing baptis jong Yesu. Kabadai ke jing baptis jong mesti mukoi. Namar Yesu pembaptis do mesti mukoi. Namar kata Paul ong ke Bible kong namar kata lapan baptis yeki haga kerteng utrai Jisu. Lepan baptis ki haga kerteng utrai Jisu. Kaya kejing baptis sem khoi, kejing baptis sem khoi, kaya kejing baptis haga kerteng utrai Jisu. Kejing baptis show Jisu. Namar Jisu pembaptis do mensem khoi. Lada lepan baptis ki beri Dau Jisu, daga kerteng Jisu. Ki dei ban yos ngau yo mesim khoi, ki dei ban tip namaru Yohanes ladep ong. U Jisu un pembaptis dau mesim khoi. So kini ki khat arngut ki dei ban yos ngau si pau mesim khoi namar Yohanes dep kren Jepang ke jing baptis jong Jisu, bakare ke jing baptis dau mesim khoi. Henry hadok mentah hani ke kelimat u Paul kendo iki. La sudah pembaptis iki tang ha ke jing baptis Yohanes. Ka bomdon kerteng kepa kon mesti makoi. Idon ke beri ke bedom hagi komen. Kam dei ke pelai ka chupen i yang i bangim ju pulai ba bul burok si jing em ngi sunget ngi su tharai ba kalong kum ta tharai namar ba lahi kai ngi ba kalong kum tam tam tam. Hapo ibalang jingi. Sengap yanga lapan baptis haga kerteng kepa kon mesti makoi. Dai pastor jonga yang alapan baptis agar tengkupa kejong kon berkejong mesim khoi. Kumnu pastor jungai nang ban pembaptis ngam ta namar di bopule ya ke Bible ilap naga gospel Matius kal nang baru prat kot pat khandai. Namar kata ga daw pembaptis ngam ta. Kamlong ke bakla ban pembaptis ke tengkupa kon mesim khoi. Namar ka don ga Bible ka don ga Matius aro prat khandai. Katong jonga kalong ban chupan EP bagalong kumne kadon haga kam haga Hamatius tahu Matius aro pra kanda kumno pat ki apostol ki baptis ki klem ong te kupa kulum sem khoi ngai chupan EP ga Bible kum bagalong kadai ga fact pi dom ne pim dom pi yo on it doesn't matter at all. Kadai ke jing shisha, kadai ke Bible. Pap ngi pulai mentan ngi i kumno ki senran ki penbaptis ki beriu. Ki pembaptis ye ki haga kerteng utrai, leni haga kerteng Jisu Christ, leni haga kerteng utrai Jisu kadai ke jo. Bad ye kata ke jing baptis haga kerteng utrai Jisu lakhot ke lakhot do Yohanes ke jing pembaptis do mesim khoi. Nomor un pembaptis do mesim khoi. Kejing baptis Yohanes kedai daga Kemudian juga ni kerteng. Hagar teng Jisu ni hagar teng Chris, hagar teng try Jisu Chris. Kemudian juga ni pembaptis hagar teng Jisu.
pi kam demut ban ong habang ngapa baptis inu ban ong haga kerteng Jisu kam demut kumta ngapa baptis pi kam demut ban ong haga kerteng tra Jisu ngapa baptis pi kam long ngapa bakla ban ong kumta kam long bakla lada ngong kam de bakla kalong ka badai 4% hari kam demut ban ya gata kam demut baka katau haga kerteng Jisu ngapa baptis me no kalong thik kumba Jisu hikai ki senran banduai ong haba piduai lem tam ya keno pipan haga kerteng jonga skaba Jisu hikai tu jinwa uklemut banong man ba pipun kut jing duai ong haga kerteng Jisu kam semur kumta ka kerteng Jisu ka thau sepang ikhtiar ka kerteng Jisu ka nem ka thau sepang ka bor ka ikhtiar bat sepang ka ka kerteng ka bala ai ka ba ulayo na ya ka bala ai udo kupa kalong thik kana pinun kusa kalong thik shubo mta ka don ka school hasnong jong pi le ni snong jong ka ba kerteng ka maulanai primary school na ta ka ni school ka don ya ka la ka jong ka bank account sha bank nang ta ka ni school ka don ya ki khot jing committee ki lang committee nang ta ki bau pisah sha bang ki le the pisah ki le sim pisah na bang te kum ta ki kane ga bang ka don ye ki to ki don ye ki to ki bri ko bagi ai kerteng sha bang ban the pisah ban sai pisah ngim ki mela ban ya san kerteng lut borok hoj ban sim pisah na bang haga check ki don ki bri ye ki bagi le penrung kerteng sha ka bang badai tangi ta ki ban ai kerteng bakin la ban sai pisah so lada ka don kano sangap menta lada ka dai manga khana ki pha hanga ki ong ngim ya dep kam ban lech sai bisa so ngi don ka check ngi la dep soilut ye ka kerteng jengi manga baruta so ngi la dep soi ka kerteng jengi simine ka check lech sim sana bang lech sim sana bang ngara ye ka to ka check ka badon ye ka to ka kerteng maulanai primary school ngapoi habang nga ai ni ke check pi nga khlem ong ngawan hang ni ke bang haga kerteng jong ko maulanai primary school ai bisa nga nga khlem ong ta kala don lepa ke kerteng tu maulanai primary school nga ai tu berubah uba dei ban ai bisa nga moruang oh kani ta phasanya nga nang ta ngasan nambar la download gitu gi kerteng gitu ki kerteng jong itu ki secretary kerteng jong itu ki bedai ki baka bang ka don kam laude president secretary jong kon ha ta kom so la don pa tu kerteng ka kamut bangawan ha bang manong ha ka kerteng jong mau na primary school abi sayanga ka kerteng ka thau ki ikhtiar ka kerteng jong itu ki basoi ki to ka check kala del pa ki ikhtiar kala del pa ka bor kabala ban akses syabang so habo ong haga kerteng Jisu kam nemu de baka de formula banong haga kerteng Jisu pi na kata ka daw ngi ya don kene ka group nang ne ka ong em de baptis kerteng traj o kerteng kupam se mkhoi kupa kun se mkhoi kawan ngani pat kaliang ka ong em haga kerteng Jisu kata ka don kecing ya namar ngim sungoto ya ka simple definition jong ka Bible ha baka keren Jepang kini ke kam nemut bang ong hagar teng pa kun sem ko bang papis kam lo bakla bang omta kam de bak kam bakla bang ong hagar teng Jisu hari don kam ban skotho bak kam nemut ya kani ka bang ngadai ban ong hagar teng tra Jisu kam nemut gini ka mut ya ka ikhtiar jong ka kerteng Jisu ka ba kibriu kilangai habo briu langai syagani ka kerteng kadai ka doctrinal issue kam na mut bang ade ban ong kum ta bagade ke formula kam de ke formula ke de ke doktrin jong ke jingai ununu bangai hagane ke kerteng namar ya gane ke kerteng la ai bor haka ban map iki pop so ubriu bala baptis de bala pla de kapen ibo langai hagane ke kerteng Jisu ke map iki pop ka thau syapang kata kam na mut bagade ke formula banong haga kerteng Jisu lemdang ong kum ta kam de ke jim baptis ke bala certified kam nemut kumta namar ngala de ong hagerteng Jisu pi kam long ba baklaban ong
borok cerita ki pastor jongi ki ong borok cerita ki padar jongi ki ong borok cerita haba pembaptis no ki ong kum ta ngi kamlong ka bakla namar ngi ini ka bible kolong shaunta hare ban ya le makanti ban ya nia ban tauniam tang namar kane kata long bakla haba ong hagar teng jisu kemot Petros pembap u yo i bagi ni beri kengai kengai how jisu so la pembaptis ki show jisu la pembaptis ki haga kerteng jisu kemot namar bagi ngai ki pla ki pediang ye kenai kerteng ke donbor ban pani meki so la pembaptis ki shaga ni jingai how kurus jisu la pembaptis ki shaga ni jingai how kurus jisu u bolong utrai u balak pama bagi pop ni long ekstrim kene negetai bat kami ki balang kami balang de kami balang de kawai namar kine ki aka ki ba ki daw ki ba mi nage jing bom so thu jangi yi term sangap kamlong ke babak laban orang kerteng kupa kum sem khoi namar ka de ta ka kerteng jong jisu ka kerteng jong jisu lene tra jisu lene jisu Christ ka de ka bo Matthew so ha ka kerteng kupa kum sem khoi ka de ta ka kerteng jong jisu kumno ki apostol ki pabaptis ki brio ki baptis ki shagane ka kerteng sampel mdai sho shaga kerteng Yohanes mdai sho shaga kerteng jong Paul kumbo ong Paul haksti jong mdai shaga kerteng jong no jeno shaga kerteng Jisu ka tagade ki jing baptis Kristan pan ngam ye gibru namar pa ki nge yo Jisu ye ka talakot ka jing baptis sho Jisu piti balai kalong kumni baptis Jisu namar ki de ki jai pan jiu ki jai pen review de sngoto ye gane ga term ye gane ga line haga kerteng Jisu namar kim ngai bo Jisu reu Chris kim jungai ka jing klan bor jeng ni kinten ba baptis ye kerteng Jisu ki jiu ga kam sngoto ye gane ye jing klan bor jeng ni ga line ba baptis haga kerteng tra Jisu ne Jisu Chris namar ka de jai pen review ki jiu ki up yo Chris but kim jungai bo Jisu unde tau Chris so haba ong haga kerteng Jisu ka keren Jepang ka doctrinal issue ka keren Jepang ka nongrim jingai menta kala ship la pembaptis nga om sho haga jing baptis Yohanes menta on pembaptis nga haga jing baptis jong Jisu ki jiu ki kam sngoto shai namar ki don haga spas ng menokong ki don haga por jong Yohanes ki don haga por jong Jisu bat ki sngoto komot yu ban ngai ha Jisu ke jing sngoto jong ki jiu kalong kam shai ban ngi namar ki don haga por jong Jisu ki don haga por jong Yohanes bat ban ngai ban ngam shi ki jing baptis Jisu ka de ke bkhrao na ga bantau jiu so baptis haga teng tra Jisu komot ka keren Jepang ngam shigane nga baptis shigane ka kerteng Jisu om de sho kerteng Yohanes om de sho kerteng no nga ngam shine ka kerteng ka bare ka kerteng Jisu